nabahleli bamaNazaretha uNyazi Lwezulu amen. Uguqile abantwana benkosi nkosana encane yakwaZondi eyathi mayitholakala basebethi abazali sekuphelele basebeqamba usiphelele. Ngiqhamuka ke egatsheni lase UJ abantwana benkosi ngisukuma nokubongela leli gatsha isikulo. Ingelosi esimemelelana abantwana benkosi inkulu. Kuyathusa ke lokho ngoba ngithi mhlawumbe seyimini iminyaka ngeli khona lapha e-university kodwa siyaqala ukufika kule university. Nami njoba ngiguqile ngiyaqala ukufika kule university. Kodwa ke ukuthi sithi masimenyelwe kule ndawo bese simenya ngobuningi kangaka. Ngiyaqala ukubona simenywe ngobuningi kangaka. Sithi asinibongele abantwana benkosi siyanibongela abafowethu base UP University yasePitoli. Sithe masingena sinomfowethu ohlele eduze kwami uGumede sabona bekukhona umbhalo obhalo odongeni siya esikwenzeke mas recruiter angazi abafowethu balapha eUJ base UP bakwenze nini lokho. Sithe masingena sabona iposter yaye isikhathi esiningi ifakwe ama recruiter liyana ifakwe indongeni ukuthi lapho kukhona abangazange ba recruiteke kahle ngesikhathi uqala unyaka bese beyibona iposter bese bethinta ingane zamaNazaretha esuke zidla kule institution. Sithe masingena sabe sesinibongela abafowethu sabe sesibongela noNkulunkulu esimemele kule ndawo enhle kangaka. Nibashe maNazaretha uShembe uhlale kusho lokho siyafisa ukuthi konke kuhlale enhlizweni zethu lokho ngoba ngiyaye ngithi mina mase kuvuma inhliziyo ngisho ngathi isibusiso usungasifanele kodwa siyakwazi ukuthi sifike siyithole indawo amen. Sithe masingena nomfowethu sabe sesibone lo mbhalo sabe sesibabongela abafowethu sabe sesibongela noShembe simemelelana ukuthi impela uNyazi Lwezulu likhulu selibhalwe ezindongeni ezinkulu. Selibhalwe kuma institution amakhulu. Mhlawumbe mase kuthiwa kuyabhekwa iranking ye-university esikuyona. Mhlawumbe iko top 5, top 7. Akusiyinto encane leyo bafowethu ukuthi sibuthane siyingane zamaNazaretha sizomela uShembe uma institution abekade ephethwe abantu mhlawumbe abade bengamfuni uShembe. Ngalokho kukodwa ngithi sinibongele abantwana benkosi base UP kanye noShembe sihlangene ngaye. Ukhulumileke khona udadewethu okhulume into enkulu engithintile okhulume kuqala maqala inkonzo yamakhosazane uthi kufanele ukuthi uShembe mevunguza ama institution esuke sikuwona bese ufica umaka wengane zakhe. Ufanele uShembe bengakaze ngiyibuke ngaleyo ndlela kodwa ngithe uthe beyikhuluma ngakhumbula imthandazo siba nayo kanathesa bekusuke olala nathi. uShembe ufuna ukuthi mevungume besuke ezulazulu umhlaba wonke kulama institution esikuwona sikulwele ukuthi afice ingane zakhe kuloma institution. Bantwana benkosi liyamthandaza ibaleke kakhulu siyafisa ukuthi nobani lapho esuke khona akulwele ukuthi siyenze lamthandazo ngoba ubaba mkhulu wathi izwi lakhe wathi mase kushayile leli hora ngibongikhumbula ngizofisa ukudlulwa kwindaba emfishanyana uthi wayakhulunywa inkosi ilanga lamalanga ingugu mahlombe kuthiwa yayisekuphakameni la yayikhona kuthiwa ibisi yabuka amaNazaretha njoba nathi sibuthene silapha uShembe uyasibuka abantwana benkosi njoba ngiphama ngalezi hlabelelo ngifisa umuntu mhlambe okuthola kukude ukukholwa ukuthi uShembe uhlangene nathi manje njoba sihlangene lana kodwa bese thatha inhliziyo yakhe nomqondo wakhe ubeke eJudiya la ikhona ihlele esihlalweni sayo inkosi yamaNazaretha amen. Mawuhlule ukukholwa ukuthi uShembe impela uhlangene nathi manje mawuhlule ukuzibika kulomoya ovunguza kuthina nathi ovunguza kuthina manje thatha umqondo wakho uthatha inhliziyo yakho ibeke eJudiya uShembe uzokukhumbula noma yini le ozokuyifisa futhi uzokuphendula amen. Kuthi inkosi ilanga lamalanga yayikuthise ephakameni kuthi isiyakhuluma wabuka amaNazaretha ngobuhle bayo ngobuhle bamaNazaretha aboyiwo ithi isikhuluma indaba engathi mangiyilalela ngathi inkulu le ndaba yengekeke ile ncane isikhulunywe ongaphezulu kwakho konke uShembe. Masilalela ke indaba zenkosi ilanga iyayithi mayisikhulumile kwase kunjalo kwakuyinkosi eyibeka kube kanye masizwa obaba nezindaba nje sixoxa kuthiwa isiyayikhuluma le ndaba ithi maNazaretha ngizawuxoxela indaba yomzingeli kuthi uyixoxa indaba lomzingeli uthi uyaphuma lomzingeli useyahamba uhlangana neplaza uthi mekule plaza usebona izinyoni zifuyiwe lezi zinyoni usiyayibuka lomzingeli usiyathula uyazibuka lezi zinyoni kodwa kuthiwa zona lezi zinyoni zibuthene zinjalo usebone iyodwa ehlukile
kunalezi inyoni ezihlangene eplazini lezi ezifuye lapha eplazini kuthiwa ube sethatha isinqumo ngokuthi uyayibona le nyoni ukuthi impela ayihlukile kunazo zonke ezinye ezihlangene lana noma ezifuye kuleli plazi ube sethatha isinqumo sokuthi uzadlulela kumfuyi wazo umgcini weplazi noma umnini weplazi thuse yaya kumnini weplazi usethi ngiyazibona izinyoni uzifuyile kodwa kukhona into engixakayo kulezi inyoni kukhona iyodwa ehlukile umnini weplazi useyaphika uthi cha le nyoni ezophapho lodwa le nyoni zikhule ndawonye ziyazalana le nyoni zidla ndawonye azicwasani lezi nyoni ezandawonye lezi nyoni makusho ke umnikazi wazo angeke usamphikisa kodwa kuthiwa lo mzikheli wabe seyaphika ngicabanga ukuthi ke mhlawumbe kwasekusebenza nesipiliyoni sakhe sokuthi uyazazi na izinyoni mhlawumbe wema kakhulu ngalokho kuthiwa usiyayibona usiyagcizelela ukuthi cha le nyoni noma iphila nazo lezi nyoni noma futhi idla nazo noma ihlanganyele nazo iziphilisana zonke kodwa le nyoni ihlukile yona kuthiwa babese yaphikisana uthi umzingeli lona ubesethi cha ngoba akukho shuthi ofuna ukuvuma kuloko ngicela mhlawumbe sinyukele entabeni kuthiwa kwakuyi Mount of Kenya sizonyukela entabeni ukuze sikuprove ukuthi le nyoni ihlukile yona yodwa sizonyukela kule ntaba sobe le nyoni sesiyidedela sithazidize enye ke indlela zokuthesta inyoni leyo ngicabanga ukuthi njengoba ngisho ukuthi lo mzingeli wesesoyitha ubuchule bakhe ngoba izinyoni ngokudiza kwazo akulingana amabanga ezohamba izikhuphuka asilingani nendlela ezishaya amaphiko akufani ngaleyo ndlela shuthi lo mzingeli wesesefuna ukuhlukanisa ukuthi impela le nyoni yona ihlukile kunalezi ehlangane nazo iyona yodwa kuthiwa inkosi la ngiyayixoxa le ndaba kuthiwa babe sebeyanyukela entabeni base sebeyayidedela kuthiwa wayidedela umnikazi wazi inyoni umgcini weplazi wayidedele yoqala yandiza inyoni yabonakala ukuthi ayiphakami kangaka ayindizeli phezulu kuthi wayidedele esibili nayo ngonjalo nesithathu kuthi abasebethi ayitha lezi zontathu sesibonile ukuthi ezophapho lodwa ezandawonye zuhlobo lodwa kuthi ababe sebededela leyodwa ekucizelelwayo ukuthi ihlukile kuthi yathi mayidedelwa yandiza ngokuhluka kuthi wayawashaya amaphiko yaphakama kuthi wayawashaya amaphiko yaphakama yayaphezulu yasithela ekubeni ezidedele eqala azange zaphakama zasithela kuthi inkosi langa lawo mazwi uyayiwabhekise kuMaNazaretha ebuthene ngaleso sikhathi ithi maNazaretha njengoba nibuthene lana nizohlanganyela nabantu basemhlabeni nizohlanganyela nabo bonke abantu abawuhlobo oluhlukile nizophila futhi phakathi kwabo kodwa nikhumbule ukuthi nina nifani nabo bonke abantu kuthi wayagcizelela kanjalo inkosi langa lokhu ngikusho ngoba nathi njengoba siyingane zamaNazaretha sikulama university esikuwo impela sizohlangana nabo bonke abantu abazinhlobo ezihlukene impela futhi sizoba mhlawumbe sisondelane nabo mhlawumbe futhi kuze kube wakhe kumngani obuthize kubona kodwa abantwana benkosi ngiyafisa ukugcizelela ukuthi asikubuki ukuthi thina nabo asefani ngisho ngoba mase sekwakheke lokho budlelwane mase kwakheke lokho budlelwane kulula ukuthi sigcine nathi sesenza lokhu bona bakwenzayo lapho ke ila sekumele sikhumbule khona ukuthi thina nabo asefani ngalowo mazi bantwana benkosi ngifisa ukwehlela ngezantsi inkosi kusise ngizwile amen